Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Soma Rwanda TV, ikiganiro nimenya byinshi ni ikiganiro mugezweho na Steven Rwanda. Kora subscribe niba ukunda ibiganiro byanjye. Nizimbe mu magambo rero, uyu munsi tugiye kureba ibyihebe 25, ibyo byihebe bikaba bihiga u Rwanda. Tugiye guhera ku cyihebe cya mbere tugeze ku cya nyuma. Kurikirana iki kiganiro ugitangire mpaka kirangiye. Uyu munsi tugiye kumenya abanyarwanda 25 bashyizwe ku rutonde rw'ibyihebe ndetse bakaba bashyigikira n'iterabwoba. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe ubutasi ku mari Financial Intelligence Center FIC rwashyize hanze urutonde rw'abanyarwanda 25 bafatiwe ibihano kubera gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba imbere mu gihugu. Bashinjwa gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba, gushinga imitwe y'iterabwoba cyangwa gushyigikira ibikorwa bigamije guhungabanya u Rwanda. Urutonde rwemejwe na komite ishinzwe kurwanya iterabwoba rwiganjemo abayobozi n'abanyamuryango b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, abo muri Rwanda National Congress, RNC, MRC, CD, FRN n'indi mitwe yose ihora iranjwe inshinga no guhungabanya u Rwanda. Ku mwanya wa mbere ninde ubanza muri aba bagabo 25? Ntutangazwe no kuba wasangamwa n'abagore. Lieutenant General Iyamuremye ukunze kwiyita amazina atandukanye nka Rumuri na Victor Byiringiro n'andi, ni umuyobozi mukuru wa FDLR. Yavutse ku ya 14 Mutarama 1949. Avukira mu murenge wa Muko mu karere ka Musanze. Lieutenant General Iyamuremye yashyizwe ku rutonde rw'ibyihebe n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi. Yagize uruhare mu bikorwa bitandukanye byo gutegura no guhuza ibikorwa byo gutera u Rwanda, gucuza abasivili utwabo. Nimvuga gucuza abasivili utwabo ni ukubahemura no kubiba, gutera inkunga iterabwoba, gusoresha abaturage mu buryo butemewe no gucuruza amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose akaba bikora mu buryo butemewe uyu mugabo. Reka turebe se ku mwanya wa kabiri haraza nde. Ku mwanya wa kabiri turasanga General Major Pacifique Ntawunguka Elias Omega. General Major Ntawunguka azwi ku yandi mazina nka Murefu, Nzeri na Israheli. Ni umuyobozi w'ishami rya gisirikare rya FDLR rizwi nka FOCA, Les Français Combattant, abacunguzi. Yavukiye muri segiteri Gasebeya, komini Gaseke, muri perefegiture ya Gisenyi mu mwaka wa 1964. Ubu ni mu karere ka Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba. Yashyizwe ku rutonde rw'ibyihebe na Loni ndetse ahamywa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku byaha bijyanye no gutera inkunga iterabwoba, gutegura no gushyira mu bikorwa ibitero byo gutera u Rwanda. Si ibyo gusa, nawe arashinzwe gucuza abaturage utwabo no guhatira abaturage kwishyura imisoro itemewe hagamijwe gukomeza ibikorwa byabo. Ku mwanya wa gatatu turasanga Colonel Sylvestre Sebahizi Elias Ziga. Colonel Sebahizi bakunze kwita Ziga cyangwa se Double Z, yavutse ku wa 8 Nzeri mu mwaka wa 1961 mu murenge wa Karago mu karere ka Nyabihu. Ni umwishywa wa Juvenal Habyarimana, atuye i Lusaka muri Zambia. Uyu mugabo akora ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye. Ni umunyamuryango wa FDLR. Ni umwe mu batera inkunga bakuru b'uyu mutwe w'iterabwoba ibikorwa akorera muri Afurika y'Epfo. Yayoboye FDLR imyaka 3 kugeza mu mwaka wa 2009. Agira uruhare mu bikorwa by'uyu mutwe by'ubugizi bwa nabi no kwihanira.
yakoze nk'umushinjacyaha wa FDLR mu burasirazuba bwa Kongo. Ku mwanya ukurikiyeho turasanga Major Alphonse Munyarugendo Elias Monaco Dora. Munyarugendo yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatandatu, avukira mu karere ka Ngororero. Abarizwa i Maputo muri Mozambique. Yayoboye ari yaje guhinduka FDLR. N'umwe mu bashinjacyaha b'uyu mutwe w'iterabwoba. Ubu ahagarariye FDLR mu gice cya Afurika y'Amajyepfo. Ashinjwa gukusanya no gutanga amafaranga afasha ibikoresho bya FDLR bigamije kugaba ibitero ku Rwanda, ndetse n'imirimo akorera cyane i Maputo muri Mozambique. Umwanya ukurikiyeho turasanga Faustin Ntirikana. Ntirikana azwi ku izina rya Zigabe Pacifique. Ni umunyamuryango ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa. Yavukiye mu karere ka Ngororero. Ngororero rwose ndabona ariko karere kiba kavamo ibyihebe byinshi. Mu murenge wa Hindiro. Aderesi ye igaragaza ko aba mu Bufaransa mu mujyi wa Morehouse wo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Yahamwe n'icyaha cyo gushishikariza urubyiruko kwinjira mu mitwe y'iterabwoba irimo Leudo, Urunana na Feneri. N'umwe mu bacurabwenge bateguye ibitero bya FDLR byagabwe mu Kinigi kuwa 4 Ukwakira mu mwaka wa 2019. Byahitanye imbaga y'abaturage benshi cyane. Umwanya ukurikiyeho turasanga General Major Antoine Hakizimana. General Major Hakizimana azwi ku izina rya Jeva. Yavutse mu mwaka wa 1971. Avukira mu murenge wa Kanjongo, akarere ka Nyamasheke. Ni umuyobozi w'ingabo za CNRD Ferine. Ashinjwa gutegura no gutera inkunga ibitero byagabwe i Nyaruguru ku Kitabi, abikorera aho abarizwa i Bujumbura mu Burundi. Eric Munyemana Eric yavutse ku wa 2 Mata 1972. Avukira mu karere ka Karongi. Afite ubwenegihugu bw'Ububirigi. Atuye mu mujyi wa Alesta uherereye mu burengerazuba bw'Ububirigi. Niho akorera ubukanishi bwiwe. Akora nka vice president ndetse n'ushinzwe gukusanya inkunga zikoreshwa mu bikorwa by'iterabwoba bya FRN. Agahuza ibikorwa n'abayobozi ba CNRD FNL. Munyemana Eric ni vice president wa FRN. Ashinzwe gukusanya inkunga no guhuza ibikorwa by'iterabwoba. Dr. Innocent Biruka. Uyu mugabo azwi ku izina rya Mitari. Yavutse mu mwaka wa 1964. Avukira i Huye hariya mu Majyepfo. Abarizwa i Morehouse mu Bufaransa. Ni umunyamabanga mukuru wa CNRD Ferine. Yagize uruhare nka mugenzi we Ntirikana wo kwinjiza urubyiruko mu mitwe y'iterabwoba ya FNL na P5 hagamijwe gutera u Rwanda. Yanagize uruhare mu bitero bya FNL mu mwaka wa 2018. Byagabwe ku mudugudu w'icyitegererezo wa Yanze uherereye i Ruheru mu karere ka Nyaruguru. Faustin Kayumba Nyamwasa yavutse mu mwaka wa 1958. Avukira mu karere ka Rukungiri muri Uganda. Kayumba n'umwe mu bashinze umutwe wa RNC n'ihuriro rya gisirikare rya P5. Abarizwa i Pretoria muri Afurika y'Epfo. Yakatiwe n'urukiko adahari ku byaha byo gutegura ibitero by'iterabwoba byifashishijwe za grenade byagabwe mu mujyi wa Kigali hagati y'umwaka wa 2010 ndetse n'umwaka wa 2013.
ni umwe mu ba mbere bakusanya ndetse bagatera inkunga ibikorwa by'iterabwoba, akaba ari umwe mu bakorana na FDLR nk'uko raporo z'inzobere za Loni zo mu mwaka wa 2010 zibigaragaza. Dr Emmanuel Hakizimana yavutse kuwa 4 Mutarama 1963, avukira mu murenge wa Nyanza, akarere ka Gisagara. Ubu atuye i Montreal muri Canada. Ni umwe mu bashinzwe RNC ndetse na MRCD. Agira uruhare mu gushaka abantu benshi barwanya u Rwanda, ari nakakusanya inkunga zigamije gufasha ibikorwa by'iterabwoba bigamije kugaba ibitero ku Rwanda. Abdurakim Ali Nyarwaya, uyu nawe ni ikihebe. Ali Nyarwaya azwi nka Dick Nyarwaya, yavutse mu mwaka wa 1968, avukira i Jinja muri Uganda. Nyarwaya afite ubwene gihugu bw'Ubwongereza, abarizwa mu majyepfo y'umujyi wa Londres. Ni umunyamuryango w'ihuriro rya P5. Ni umwe mu batera inkunga ibikorwa by'iterabwoba bigamije kugaba ibitero ku Rwanda, ndetse akorana bya hafi na Kayumba Nyamwasa. Major Robert Higiro. Major Higiro azwi nka Gasisi, yavutse kwa 24 Ukwakira 1970, avukira ika Barore muri Uganda. Higiro atuye Nairobi muri Kenya. Ni umunyamuryango wa P5 na RNC. Ashinzwe gushaka inkunga no guhuza ibikorwa bijyanye n'amahugurwa mu karere. Frank Ntwari. Ntwari yavutse kuwa 12 Ukuboza 1977. Frank uyu nguyu avukira i Kampala muri Uganda. Ntwari atuye i Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Ahagarariye RNC muri Afurika y'Amajyepfo. Akurikirana ibikorwa byo kwinjiza abantu muri uyu mutwe mu bikorwa bihurirwamo na FDLR. Agnes Rusagara. Rusagara yavutse kuwa 25 Kanama 1986, avukira i Mubende muri Uganda. Rusagara atuye muri leta ya Maine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muvugizi wa RNC ashinzwe kwamamaza icengeramatwara rya FDLR no kugarurira abantu kwanga u Rwanda, ndetse ibyo byose bikora yivuye inyuma. Jean Paul Turayishimiye ni umunyarwanda, yavutse kuwa 6 Kanama 1972, avukira Rutsuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC. Atuye i Washington muri Amerika, aho akora nk'umusemuzi w'inkiko. Ni umwe mu bashinzwe RNC, atera inkunga ibikorwa bya EAC urunana, agakwirakwiza icengeramatwara ry'urwango abinyujije mu kinyamakuru kizwi nka East Africa Daily. Ni umwe mu bashinze Rwanda Alliance for Change LC urunana, akoresha umuryango wa YouTube witwa East Africa Daily mu bikorwa byo gushyigikira iterabwoba, gutera ibikorwa byo gushaka inkunga no gushaka abanyamuryango yifashishije P5. Gaspari Musabyimana yavutse kuwa 12 Gicurasi 1955, avukira mu murenge wa Rusarabuye, akarere ka Burera. Uyu mucuruzi atuye i Buruseli mu Bubiligi. Ni nyiri Musabyimana Neti na Radio Inkingi. Imbuga zikoreshwa mu gukwirakwiza icengeramatwara rya FDLR na P5 no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba, ibi byose ni ubihagarariye. Placide Kayumba yavutse mu mwaka wa 1981, avukira mu murenge wa Ndora, akarere ka Gisagara. Atuye i Namur mu Bubiligi. Ashinjwa guhuza ibikorwa bya FDU na FDLR no gutera inkunga P5. Auguste Munyaneza yavutse mu 1963, avukira mu karere ka Muhanga. Atuye i Buruseli mu Bubiligi, aho akora akazi ko gutwara abantu, taxi driver.
ni umunyamuryango wa FDU inkingi kandi ashinjwa gushakira inkunga imitwe y'iterabwoba ya FDLR, FOCA ndetse na P5. Michel Niyibizi yavutse mu 1956, avukira mu murenge wa Muhororo, akarere ka Ngororero, atuye i Tournai mu Bubiligi. Uyu mwarimu ashinzwe gutegura no guhuza ibikorwa byo gushakira inkunga imitwe ya FDLR, FOCA na P5. Ari mu bakunze gutera ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Jonathan Musonera yavutse ku wa mbere Gashyantare 1964, avukira mu karere ka Nyanza, atuye i Londres mu Bwongereza. Akora ibikorwa byo gushakira inkunga LNC na FDLR. Inshuro nyinshi akunze kugaragara avugira bya LNC ndetse na FDLR. Dr. Theogene Rudasingwa yavutse ku wa 2 Gashyantare 1961, avukira mu murenge wa Sake mu karere ka Ngoma. Rudasingwa atuye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'umwe mu bashinze LNC, n'umwe mu bateje imbere ubufatanye bwa LNC na FDLR ndetse na FOCA. Rudasingwa n'umwe mu bacurabwenge bateguye ibitero bya gerenade byagagwe mu mujyi wa Kigali mu mwaka wa 2010 ndetse no mu mwaka wa 2013. Rudasingwa Theogene yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika hagati y'1996 ndetse n'1999. Ni umuyobozi w'ibiro bya Perezida wa Repubulika hagati w'2000 ndetse n'2004. Akunze gukwirakwiza gushyigikira ibikorwa by'iterabwoba ndetse adategwa. Ni umuhanga. Meja Jacques Kanyamibwa yavutse ku wa 13 Mutarama 1957, avukira mu murenge wa Gitesi mu karere ka Karongi, atuye Tauros mu Bufaransa. Ni umunyamuryango wa FDLR n'umutwe wa Rudi Urunana. Ari mu bategura bakanatera inkunga ibitero by'iterabwoba byabereye mu karere ka Musanze mu mwaka wa 2019. Agira uruhare kandi gushaka no guhugura abarwanyi bo muri iyi mitwe yombi. Thomas Nahimana Thomas yavutse ku wa 26 Mutarama 1971, avukira mu murenge wa Nzahaha, akarere ka Rusizi. Ubu atuye i Levele mu Bufaransa. Ni perezida w'ishyaka Ishema ndetse n'umuhuzabikorwa w'imitwe y'iterabwoba inyuranye. Akoresha umuyoboro wa YouTube uzwi nka Isi n'Ijuru TV mu gukwirakwiza amatwara, gushishikariza iterabwoba n'urwango, byose biri mu murongo wo guhungabanya igihugu cy'u Rwanda. Christine Coleman Uwizera yavutse ku wa 25 Nyakanga 1972, avukira mu murenge wa Rushashi, akarere ka Gakenke. Afite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse atuye Denver muri Leta ya Colorado. Uyu mugore ni umupasiteri, ashyigikira FLN mu buryo bukomeye. Akunze gukoresha konti ya X izwi nka @COS Rwanda mu gushyigikira ibikorwa by'urugomo no guteza imbere imitwe y'iterabwoba nka FDLR, FOCA, P5 ndetse na FLN. Sylvestre Nduwayezu. Uyu mugabo J3 yavutse mu mwaka wa 1972, yiyita J3. Yavutse mu mwaka wa 1972 mu karere ka Musanze. Nduwayezu akorera i Kampala muri Uganda. Ashinzwe gushaka abajya mu mitwe ya P5 ndetse na LOD Urunana. Akuza ibikorwa by'iterabwoba, agatanga inkunga yo kugura intwaro zo kubibisha zo guteresha ibitero ku Rwanda. Bakunze basoma Rwanda TV, ikiganiro n'imenya byinshi, ni ikiganiro mugezweho na Steven Rwanda. Ngira ngo niba uri umwanzi w'u Rwanda, menya ko rwose umunsi wafashwe nta mahoro tuzaguha. Njyewe ni Steven Rwanda, channel ni Soma Rwanda. Niba ukunda u Rwanda, gendera kuri niba ukunda u Rwanda, komeza urushyigikire.
niba ukomeje kuruhiga menya ko nitugufata tayari kora subscribe ubundi dukomeze twibanire.